Hari ibihugu byinshi bikomeye ku isi bikora ibikorwa byabo mu buryo bw'ibanga. Abantu benshi ntibatekereze neza yuko bifitemo uruhare muri ibyo bikorwa biba byabaye. Reka duhere ku gihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu cya mbere gikora ibintu byabyo mu buryo bwihariye. Ubu ngubu kiri gukina umukino w'intambara mu buryo bwihariye. Kurikira ikiganiro cyose kuri YouTube ni kuri Kivu Media 23 TV. Muhawe ikaze. Reka nkwereke ibimenyetso kimwe ku kindi ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Umukino ugukinwa n'Ubushinwa, abantu badatekereza ko biri kuba, ariko Ubushinwa bakaba bufitemo uruhare. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ni ibintu bihora bihanganye mu bijyanye n'ikoranabuhanga, mu bijyanye n'amafaranga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha amadolari, Ubushinwa bugakoresha amayuwani. Intambara ya Iran na Israel na Amerika ikomeje gufata indi ntera iri ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi bazi ko Ubushinwa butigeze bwivanga muri iyi ntambara, ariko kurikira akantu ku kandi mbigusobanuriye neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel birasi ibisasu bya mbere mu gihugu cya Iran muri Tehran. Hapfiriye umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Iryo yicwa ry'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Amerika yari izi ko ibyo bintu byose byarangiye bitewe n'umubano wihariye Iran yari ifitanye n'Ubushinwa. Iran yari mu biganiro byo kugura ibisasu bikomeye ya supersonic anti-ship missile. Izo missile zari zoherejwe n'Abashinwa. Global Defense Corps ivuga ko Ubushinwa bwohereje intwaro mu ibanga zifite agaciro ka miliyari 5 z'amadolari ya Amerika. Izo ntwaro Ubushinwa bwazoherezaga muri Iran. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yavuze ko Abashinwa ari abafatanyabikorwa ba Iran mu bijyanye n'ubufatanye bwa gisirikare. Indege ya B2 Spirit y'Abanyamerika Stealth bomb yagombaga kuba itaragaragara. Sosiyete y'Abashinwa Jing'an Technology y'Abashinwa yakurikiranye ibimenyetso bya radiyo by'izo ndege ku gitero cya mbere cyagabwe kuri Iran ku itariki ya mbere Werurwe. Iyi ntambara ya Iran na Israel na Amerika nibwo yatangiye. Abashinwa bamenye ibikorwa bya gisirikare by'Abanyamerika mbere y'ibyumweru bike mbere yuko bakora igitero cya mbere ku gihugu cya Iran. Ubushinwa bwari buri gukurikirana buri gikorwa cyose kiri gukorwa n'Abanyamerika kugeza igitero cya mbere cyabaye ku itariki ya mbere Werurwe. Ubushinwa bwari bubizi neza ko Iran igiye kwatakwa. Nibwigeze buburira Iran ko igiye kwatakwa, bwaracecetse. Ese niki cyatumye Ubushinwa buceceka ko bwari buzi ko Iran igiye gutegwa? Kurikira akantu ku kandi. Iran yashyizeho gahunda yo kwishyura peteroli hakoreshejwe amafaranga y'amayuwani nk'uko bari basanzwe bishyura hakoreshejwe amadolari. Amataka yose anyura mu nzira ya Hormuz ugomba kuba bishyuye amafaranga y'amayuwani. Platform ya M-Bridge muri system ya Cross Border Payment y'Abashinwa yamaze gutunganya miliyari 55 z'amadolari ya Amerika muri transaction ya 95% byari muri digital y'amayuwani. Ibyo bikorwa byagiye bikorwa ari byo bintu bishobora gutuma amadolari atakaza agaciro, naho amafaranga y'Abashinwa amayuwani akarushaho gukomera ku isi. Abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye kwaka ubufasha ibihugu bitandukanye ndetse n'umuryango wa NATO ko bakwinjira mu ntambara. Ibyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabaga ntago bigeze babyumva. Nk'umuryango wa NATO, Donald Trump anabwira Ubushinwa kuko ari bo bazi ko bakunda gukoresha peteroli nyinshi yacaga muri uwo muhora, ko bakohereza amato y'intambara n'abasirikare. Ariko ubwo busabe bwa Donald Trump Ubushinwa bwamuteye utwatsi. Abayobozi ba Pentagon batangaje ko iyi ntambara imaze gutwara agera kuri miliyari 15 z'amadolari ya Amerika. Gusa mu gice cyo kubara inyungu Ubushinwa bubona muri ibyo byose ni peteroli ihendutse, icyizere ku isi no gukomeza gukoresha amafaranga y'amayuwani no kwerekana Amerika yibasiwe ibikorwa byo kurengera Taiwan. Uko intambara irushaho gukomera niko idolari rigenda rirushaho gusubira hasi, amafaranga y'Amashinwa amayuwani akarushaho gukomera. Ibihugu byinshi ku isi byatangiye kwerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa. Abantu benshi bazi ko Amerika ihanganye na Iran bitewe n'urwango rw'imyaka myinshi rwagiye rutambuka. Imiyoborere mibi y'abayobozi. Donald Trump yavuze yuko akeneye umuyobozi wayobora Iran utazajya utuma buri myaka 5 cyangwa imyaka 10 kw'intambara isenya igatuma hangirika ibintu byinshi cyane, igatakazwamo akayabo k'amafaranga menshi. Donald Trump mu magambo ye yagiye avuga kenshi ko akeneye ubuyobozi bwa Iran buha agaciro abaturage. Ibyo Iran ntiyigeze ibikozwa namba. Intambara muri uburasirazuba bwo hagati muri Middle East ikomeje gufata intera, ikomeje gukomera. Ibihugu byinshi biyirimo bifasha Iran bitewe n'inyungu bakura muri Iran kugira ngo bagwanye Abanyamerika. Iyi ntambara ya Iran n'Abanyamerika kubigaragara si urwango rw'imyaka myinshi. Ubushinwa bukoresha Iran nk'imbunda igomba kurasa ku Banyamerika. Ibyo bikorwa bigakora neza. Amerika ni igihugu gikomeye cyane kurusha ibindi byose kuko kiri ku mwanya wa mbere. Iran niyo nishobora kuza ku rutonde rwa top 10. Iran ikirusha ibindi bihugu byinshi kurusha intwaro za missile na za drone, nikirusha ibindi bihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ikomeje kwibasirwa, abashinwa bashaka yuko amadolari ajya hasi ahubwo amayuwani agakomeza ku rwego ruhambaye rwo hejuru cyane. Ese iyi ntambara y'Ubushinwa n'Abanyamerika na Iran izakemuka gute? Abashinwa bakoresha Iran nk'intwaro bagomba gukoresha kugira ngo barase ku Banyamerika babashyire hasi, dore yuko urwango rw'Abashinwa rwatangiye mu gihe kirekire cyane, akaba ari byo bihugu bihanganye mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Kuri subscribe kuri Kivu Media 23 TV kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.